Kera kabaye wa munsi twari dutegereje wageze, ni kuri uyu wa gatandatu tariki 6 z'ukwezi kwa cyenda 2025 mu cyiswe The Future Rugby Cup 2025 cyangwa se ubyite Thousand Hills Rugby Summer Camp, aho abana baraza kuba biyerekana mu mikino ndetse no mu myidagaduro igiye itandukanye, aho turasanga abana bakina tag finals mu batarengeje imyaka 15, naho mu batarengeje imyaka 18 baraza kuba bakina umukino w'abakina ari 7. Abana barenga 200 bose baraba bari muri icyo gikorwa, ndetse mbibutsa yuko haraza kuba hari imbyino zigiye zitandukanye, yaba guturuka hano iwacu mu Rwanda ndetse na za zindi za Latino. Mbabwira yuko haraza kuba hari umuziki, ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa n'ahandi atari mu Gatenga kwa Karirosi muri Don Bosco. Ibi byose byateguwe ndetse binashyirwa mu bikorwa na Thousand Hills Rugby ku bufatanye na Lelewusi Olympisme 365 AFD. Ukeneye ubusobanuro wabisanga kuri website ya Thousand Hills ariyo www.thousandhills.rw cyangwa se ukaba wahamagara kuri 072 Ntuze gucikwa n'ibi birori by'imboneka rimwe n'ahandi wabisanga atari mu Gatenga kwa Karirosi.